Evo ovako, imate vaš YouTube kanal, svaka čast, uspjeli ste nešto da uradite. Sada ću da probam da odgovorim da li je lakše streamovati ili snimati videe na tom YouTube kanalu. Danas ćemo reći sve što vam treba od opreme za jedno i za drugo, što vam treba od programa streamovanja. Streamovanje je na jednu stranu, barem po meni, lakše. Zašto? Jer, pazite, ja na streamujem 2 sata i ne razmišljam šta će trebati izeditovati to. Nego ako, na primjer, imam neki interesantan klip, sam sebe podsjetim ono kasnije. Imam klip tada i tada, fino, to ću uzeti odvojiti. I onda kad završi live, ja samo uzmem to, ponovo snimim preko telefona ili preko računara i samo izeditujem i uploadujem i to je to. Šta nam treba od opreme? Od opreme to je jednostavno. Treba vam naravno vaš računar ako ćete igrati igrice, doduše treba vam za sve računar. U principu ako želite da bude, ima i malo kvalitetan taj live, onda treba vam isto mikrofon, treba vam, ako želite naravno kameru, ili ako radite na prvi podcast treba vam još neko da bude sa vama u tom podcastu i 2 mikrofona, najmanje. Uglavnom, što se tiče samog streamovanje je dosta lakše, jer ne morate razmišljati ovdje sam zeznuo, ovdje mi je audio loš, nego će u streamu, ako je loš audio, bit će loš audio, ako je dobar, bit će dobar. I ako je nešto bitno što ste uradili, naravno možete, kao što sam rekao, i isjeći iz toga live-a i uploadovat kao short ili kao jedan cijeli YouTube video. Sada dolazimo na stranu videa. Što se tiče videa, kao što vidite, ovo je obični video, nema tu šta 1080p rezolucija, ali dobro, nije to bitno, uglavnom ništa. Uglavnom, zašto je sada mali problem oko snimanja? Problem je taj što jednostavno dugo traje. Traje od najmanje 4 sata pa nadalje. Zavisi kako snimate, kako editujete i sve to. Ako ste na početku i ako izbacite više videa na jedan dan ili ako izbacite jedan video sedmično, to vam malo pomaže. To vam malo olakšavajuća okolnost, ali opet traje jako dugo nego samo streamovanje. Naprimjer, meni je draže uložiti 2 sata u streamovanje nego 2, 3, 4 sata u editovanje videa. Sada, vjerojatno se neko pita, a zašto traje snimanje 2, 3, 4 sata? Pa, to je jednostavno. Prva stvar jeste naravno zbog ideje za video. Drugo, dok se prebaci fajlovi što su snimljeni, kao što trenutno snimam, sad moram prebaciti na računar fajlove kad završim ovo naravno. Treća stvar moram izeditovati, četvrta stvar moram izrenderovati, peta stvar moram napraviti thumbnail, šesta stvar moram uploadovati. I to je 6 stvari što se podijeli na 4 sata, otprilike, 2-6 sata, zavisi iskreno. Naprimjer, ako igram igricu, možda manje treba, možda malo više, jer zavisi iskreno. Zavisi koja igrica, za koliko sam se vremena sjetio. I najviše vremena oduzme to da se sjetite koliko vam ideje za video i samim tim realizacija tog videa. Naprimjer, možda će se neko potruditi više oko uvoda nego oko kraja samog videa ili eventualno se potruditi više oko sredine videa. Uglavnom, treba jako dugo. Ono što se tiče editovanja, ili kako ja to nazivam, robija, jer stvarno to jeste robija. Zašto? Vrlo jednostavno, jer jednostavno vi provedete možda 10-15 minuta za segment videa od 3-4 minuta. Da. Naprimjer, one zoom efekti, eventualno da se prebaci nešto na jednu ruku, na drugu ruku, uglavnom, vi znate šta je pointa. Isto, thumbnail se napravi, treba vam dosta vremena isto naravno, jer trebate dobiti ideje za taj thumbnail samim pod sebi. I isto trebate dobiti samim tim i da li će se svidjeti publici u smislu, ako vi pogledate, ako se vama sviđa, na primjer sa 0-10%, ono što je jako daleko, i ako se vam sviđa, znači vjerojatno će se i ljudima svidjeti, i ako sa daljine da ćete vidjeti da će to biti privlačan thumbnail. Kao što sam rekao, 10%. Što ja ne radim uglavnom. Da što se tiče renderovanje zavisi od dužine videa. Evo, ovaj video je trenutno bez editovanja 5 minuta, sad koliko će biti sa editovanjem ja to ne znam. Može biti 4 minuta. Jednom sjećam sam uspio video od GTA 5, to je bilo davno, sa 1,5 sat skratiti na 10-20 minuta i tu je trajalo jako dugo.
Tako da, i što se tiče snimanja, isto zaboravio sam da napomenem, treba vam, naravno, računar, ako ćete snimati videe poput igrica i to, naravno, treba vam računar opet i da editujete, ali ne treba vam baš toliko jak da mora pokrenuti program za snimanje i program za editovanje, nego može samo onako da pogriješi program za editovanje, a na primjer da vi snimate na vašem telefonu ili na kameri, zavisi što je. Sada dolazimo do stvari koju sam totalno zaboravio, a rekao sam početiti ću reći, jeste oprema koja vam treba, tačnije aplikacije koje vam trebaju za editovanje tog vašeg videa. Što se tiče samog editovanja, tu vam treba jednostavno program za editovanje. Ja na primjer koristim DaVinci Resolve, koji me nekad malo zeza zbog lagovanja. Ne znam zašto laguje, nije mi lagovalo do sad. A sa druge strane, za snimanje videa, na primjer igrica ili Try Not To Laugh ili tako nečega na vašem računaru, treba vam program OBS ili OBS Studio ili eventualno neki drugi program koji vi preferirate. Na primjer, ja preferiram OBS Studio jer nekako je najlakše od svih tih programa. I naravno nema reklama, što je jako bitno. Dok što se tiče streamovanja, tu vam samo treba jedna stvar. Tu vam samo treba Streamlabs OBS ili OBS Studio, nije bitno. I to je to. I treba vam igrica koju ćete igrati ili šta ćete raditi već na vašem live. To nije vam stvar šta ćete vi raditi. Ja znam šta ću ja ovdje raditi i naprimjer ja u ovom videu pričam, a u sljedećem videu ću nešto raditi, ne znam ni ja. Jer ne zna se na kraju. Live samo jednostavno upalite vaš stream i to je to. Ne treba vam ništa više. Malo sam se više fokusirao da vidim zapravo na kraju šta je lakše po meni. Po meni je lakše naravno streamovati jer zahtijeva manje vremena, a i onako mogu se i zabaviti sa strane jer dok ja snimim onda moram sve ostaviti, na primjer neku igricu da hoću da igram, moram je ostaviti sa strane da bi mogao editovati. A u live mogu igrati, na primjer mogu igrati GTA, a streamovati. Dok mogu odigrati malo GTA za video, moram izeditovati, moram napraviti thumbnail, to sve. Dok ja to uradim, meni se više ništa ni ne radi. Ako vam sviđa ovaj video, pogledajte ovaj video koji vam YouTube preporučio i naravno, subscribe se na moj kanal.